Story collection mo miyang tabi ng kway puno mahutaran o oksiri. Manipurda phong ba nung tigi pao ches hindi kangat sa bamaru ang pao kram yan na pao damzeri. Ahan ba da headlines pizeri. Manipurda thokliba erang asi India leingakki aronba agendagi lallongni malang ba. Leingak pa ngamde bari Chief Minister, Home Minister amasung Deputy CM ani miyam da surrender tawro ke Mega Chandra. BJP ki MLA Singh Party asidagi resign tawam numitta Manipurda ingtapa porakani Samajwadi Party. Kuki terrorist sing na nagamisam taruk phajin kiba numit tarali helakle. Police na phajin kiba Youth Congress ki President yauna thomi mari magistrate na BNP kre. Aikoi na haukiba sing kaukthok tu na support maikai sangchilasi Chief Minister Y Kemsan. Jutsa Abuda lalhoba ani pare. Amu honak pau santona pizeri. Manipurda thokliba erang asi India leingakki aronba agendagi lallongni malang ba. Sahi ahum hena Manipurda thokliba erang sing asi India leingakki ki aronba agendagi oina na satharak lallongni haina. Kokomi students front ki convener en malang mana pugdo kre. Rana asina sinduna Manipurda ingtapa hanjana nabagi pandam danga si ayuk chengmai gi hawruduna sakiwa bike rally gi matang da mahana makhata na hai. Bike sing ama hen mana saruk yakiba rally asi me ahum inising ani kurumdoi horuk liba. Sin kuki narco terrorist singa ifurup irecha sing muthan nabagi pandam da satharak liba lan asigi mayok ta sin bane. Lan asida misam kaya thawana patha pi khra busu ngasi pawada uden lengakna kuki singi maikai da tongsinduna Kangsin usinada lairak lebsi piningai oide lana asigi waru sing ngasi pawu productive haiduna erang asi union engang na lotion ge hairabadi lotion be yarabani adubu sangthanduna misi mina deptuna tholi basigi marumda karamba agenda laibano haibasi aso wahang oire haiki kuki singna mitagi mathakta atamana chatharak leba lan asi ngasidi yero furuk oiriba naga sing su osulaktana misi mina amasumi phame kun tawrakli asuk lurban film asi fawada union engang na tumina liyengli haiduna hauji sangtholak liba su haduktuna terrorism gi matak military crackdown sathagadabani singda popi pambi thaduna amasung drug lalonduna sathak liba lan asi union engaki khudakta thingadamni kokomi gi convener YK diran su ekoi gi masing imrakta divide and rule policy satari haina union engakta maran chiki leingak pang amdabari Chief Minister, Home Minister amasung Deputy CM ani miyam da surrender tawro ke Mega Chandra Hauji Purup Anigi Pakiba Misam Singi Langla Langjin Amat Kangdal Lairak Liba si Leingak Asigi Kwaidigi Aswan Bani Misam Paraga Lengang na tumina Laisaliba Karigino Hangaduna Inkumza Lising Ani Kurundoi Turukuna Sahi Ahum Hilalaba Erang Asigi Tongan ba Todok Sing Ipa Mipun gi Justice Amata Laitre Hariduna NIA CBI da Sinagani Haina Divert Tobuna Warusin Propungam Noi Ngasi Pawada Lengak Ama Laibagi Action Amata Tawdri Gari Laiba Amasung Petroning Satpana Warusin Purak Noi Haina Congress Legislature Party ki dusing ba MLA ke Megsan na pongdo kre wapam asing asi kaisam sagai foundation Manipurda sindana mitoi mehena ba kumsi sehigi mehrui singbun net lot eotsigi hotel tamha da pangtho ki ba trampandak suba tram okui thoromda president member oina saruk yabi dong chawaloduna pamusi da pongdo ki bani man mahak tan hai kuki digi deputy chief minister ama nagadigi deputy chief minister ama di mitai gi chief minister ama na portfolio asaw busing pair khanaba yenglibra hangki Pru ohongi nusingwa ama mahapla khanaba hingalakli busi kari game no amasung Prup sing khanabada thau hapa leader oirabra hangki mara leijadraba misam meyam nomo siba Manipur ki saktam nomo kaithan ba asi lenga asi dagi ubo phangli lenga asi meyam gi thogdang amata logdaba lenga ne haina maran sidra state amatung center na karisu karimda tawde haina haiki hojik leidiba lenga asi gi mamangda sim instan oirambana opposition leitre haina Thodorok libasi yumpham yawdaba amaso angang masa taba wafam ni thingena tainaba ngamjagan asigong tainai haibaduni Congress ka BJP ga lenga asigi aronba mari amata dainade ing me ahum inising ani kulhumdoi gi thorok leba sahi ahum helaba erang asigi waroi sen purokna ba Congress na ngasi phawada lawthru lagli Delhi satuna Prime Minister unana ba ayi bisaron pisan ki Manipurda Prime Minister lakpiu amaso Manipur gi wangang bi haijaki state asigi waroi sen purokpiu haija baga loinana unabagi appointment piu haibada pirakidabani thaba oina tawgadaba BJP lengana Congress ta taisin basinadi ningba kabi wangang mali lengak asina miyang ngakpang ngamloidaba oirabadi surrender tawro Chief Minister, Home Minister amadi Deputy Chief Minister anina leibak ngakpang ngamdrabadi miyang no surrender tawro haiki
पावर पाइबा मखोय थबक तौब ngamdra कांग्रेस ता ताइसनबा असidi नासिखोंग ताइने हाइबदुनी हाइकी के मेगसदना मखाताना हाइ मणिपुरगी मियां वारे पोसगी ममन वाले नेगाना हाइरोइदबा अमसुंग तुमिन लेगदबा ओइरबदी सरेंडर तौबिरो लेंगाकोदी हेतबा वांगांगबदना निथिना साबा बीजेपी दा थौदांग मसक खंगना थबक तौबियु हाइकी लेंगा अमा लेबगी थौदांग सुलोगदबा ट्रांसपेरेंसी लेतबा अकाउंटेबिलिटी सु उत्तबा अदुगा ओपोजिशन ना कंप्रोमाइज तौखे हाइबदुदी अमु हन्ना हाइबिरकनु बीजेपी ना लेंगा को हेतबदगी मियामगी मिहुत ओइना लेबा फावबु इकाइबा फावरे हाइकी ngarang youth congress na chief minister tumba hogot piro makeup thok piro haina democratic oiba mong siang gi geta laurubda farga kes lokotuna lokap ta thamjin ki youth sing adu khulai paiban nate amsu lal hoban alakon nate misam miyangi punsi kambiu haibani khulai paiba mi pha me pun toriba singdi pha da basina tal ibadi namdabasna democracy leitre haibani BJP masen wakhan manadraga congress ta tainabi tabak lepu amasung BJP ki political drama lepiro haiki BJP की MLA सिंह पार्टी असिदगी रिजाइन तौबा नुमिता मणिपुर इंगतबा पुरकनी समाजवादी पार्टी BJP की MLA सिंह पार्टी असिदगी रिजाइन तौबा अमदी पार्टी असिदगी समिनरिबा अतोपा पार्टी की MLA सिंह BJP दा सपोर्ट तौदबा नुमित की नोआनबगी मिकुप्ता मणिपुर इंगतबा पुरकनी हाइना समाजवादी पार्टी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट के पिसोचिना फोंदोकरे ngasi nungtin akothau jongda laiba mahaki yumda pangthowa pawgi mifamda wafam asi phongdoluduna mahana hai BJP da maran siraduna hai BJP gi lengak lari makai ingtaba purakpak ngamloi namdarsa lengak laitabga sap manare malemgi oina khunai gi sing changda mari suba thakta lerga security khurak hangan ribanam dam sida misi mina miham ipun amadi kuki amadi naga misam sing phajin kiba hoji pawok makoi gi langna langjin khangdal leiba haibasi ikai ningai ni security sing misam sing asibu rescue tawang ngamdriba karigino hangnaduna misam pha harga numit mangani matungda search operation tawbi kana bakarino haina su hangki singdi khulai paiba singa tawning ba tawbuda karisu haidaba amasung tumina yengdura leiba tampatana operation satharaga kusu khulai jing phagali haina su hawdona singda lo ama tamda lo ama salai bigenu haiki sing amasung tamda sap manaba lo salanu namdamsta ingtapa puhak si hairabadi BJP bu sagoliba MLA amadi party asiga saminariba atoba party gi MLA singna BJP da saugat patokle haina mikuptagi noan mada ingtapa purkani haiki senga thawaiga honor ga kayang kuin hingba yagadori bano BJP gi nenga asi leima khai ingtapa porokloi misi mina adumak thoki geni na sina wakhan ta biduna BJP bu saugat patukpiro amasung party asu miana para tambir si haina su makhata ki kuki terror singa naga misam taruk phajin kheba numit tarani helakle था असगी तराम देदा कोलेन अमसुंग कोंजिम अनिगी मरक्ता एम्बुस तौदुना थादौ चर्च लीडर यावना मिसम अहुम हालगा अतोपा मरीबुना सोनखिबा थौदोक थोखिबा नुमित मक्तदा लैलोन पाइ वाईफाई कुकी खुंदिगी नुमित ममित अमसुंग मखुत पुल्लगा फाजिनखिबा पास्टर अनि यावना नागा मिसम तरुक पु हौजिक नुमित तरानी हेलाबा फावबदा लैंगाना मखोगी लंगला लंजन अमता पुक्तोबा ngamdre हाइना यानिंग फौदोदना काइसाम थोंग कबुई खुंगी नुपिसिंगना वाकत खोंजंग चंगसिनख्रे खोंजंग सरुक याखिबसिंगना मिसम फाजिनबि यानिंगदे मखोइबु अथु मतमदा टेक्ता कायना थादोकदबनी we want justice amasung long live manipur haina iba play kat sing paiki kaisam thong kabui kungi maira pai bi sing sindur sangsing ki ba khongjangda lup asigi secretary panmai kangchung gangleona hai phajing ki ba misam sing condition amata yaudra athu matam thadorkadabani amasung masigi damak lengana matik chaba thabak lokadabani misam sing adu makhong makut tekta kaidana pukibani maram masana asoi angam amata yaudana thadorkadabani hai ki पुलिस ने फाजन के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट यावना थमी मरी मजिस्ट्रेट ने बीएनपी खरे ग्रानुंग थिनपुंग अनिरोम तारकपदा मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट डब्ल्यू अनन्ननु सिंहबा यूथ की थमी सिंह बहुबरादा लेब चीफ मिनिस्टर की बंगलो की गेट तमना संगसिलक्तुना थिलगा चीफ मिनिस्टर तुमद्रा लेरनु हाइबा यावना स्लोगन सिंह लाउदुना संगसिनखिबा खोंजंगदगी पुलिस ने फारा मतुंग इफान पीएस ना केस अमा लखलगा मखोई की कस्टडी थमलकिबा यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट यावना थमी मरी ड्यूटी मजिस्ट्रेट ना BNP खरे खोंजंग असी संक्शन बगीदमक्ता इफान पीएस ने केस एफआईआर नंबर 1365/2026 रेस्टा तौदुन लोकल अबमतुंग ngasi nungthin duty magistrate ki mamangda makoibu numit mangani ki police custody remand pibinaba player tawdun puthroki police sna duty magistrate ki makoi custody remand pibinaba torkpa player adu manipur pradesh congress committee MPCC ki giligen department ki chairman su oriba advocate S Samsaran Sanau amasung department asigi advocate M Direk Ravi Khan की मायके दी अकन बा मोंग द ऑब्जेक्शन तौरकी बगन लोइना यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट यावना थमी मरीबु बीएनपी ने प्रेयर तौरकी
पुलिस की माइकैदगी कस्टडी रिमांड पीबीनब हाइजकी ड्यूटी मेजिस्ट्रेटना नाकन अनिमकी वाफम सिंह तारा मतुंग बेन प्लेयर सिंह अदुबु अयाबा पीरदुना मखोय मरीबु नुपा लिसिंग निफु निफु अमसुंग मसिगा मानबा सिक्योरिटी अममंगा बेन बोंदा बेन पीरक्रे हाइरी अखोयना हौखिबसिंग काउथोक्तुना सखोट माइकैद संसिलसी सी मिस्टर वाई खेमसान थोरिंगदबा थौरोक्सिना फुरुप पुनमक्ता खुदुंगसादा मायोकना हले हाइरदुना अखोयना लौ हौखिबसिंग काउथोक्तुना सखोट माइकैद संसिलसी हाइना सी मिस्टर वाई खेमसान फोगदोक्रे वाफम असी मया इम्फाल की प्रभापति कॉलेज हांग रिलीफ कैम्प संसफम लौरब अरुबा अना अयेक मायोकनरिबा IDP इमुंग अमगी मियोइसिंगदा लेंगाकी माइकैदगी नुपा लाख अमगी सेंपम खुसिनबा यावना कॉलेज असिगी फिटनेस सेंटर दा IDP सिंग अमसुंग कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की मिहुत सिंगा उनरमनाबा मतुंग चीफ मिनिस्टर ना मया इम्फाल की सरोइबुंग प्लेग्राउंड सत्तुना मफम अदुदा खेलो इंडिया स्कीम की मखादा दौनो सकटपा मल्टीपर्पज इंडोर हॉल संगाबगी थौरमदा फोंदोकीबनी मान हाई मणिपुर की सानोरिसिंग यावदन लेबाक असी साना खोनबदा मपुंग फाद्रिबनी मसिगा सब मानना मया इम्फाल कंस्टिट्यूएंसी की सानोरिसिंग यावदना मणिपुर की सानोरिसिंग मपुंग फाबा ओइद्रिबनी हाइकी सानोरोय अमा ओइरबदी मतम पुनमक्ता अकाकुम नायरक्सु सानोरोय ओइदुन लेगदमनी हाइकी मया इम्फाल की AC की MLA ना पुखलकबा तोंगान तोंगान बा डिमांड सिंग मरी नेना चीफ मिनिस्टर ना फुटबॉल तब सारगनी अमसुंग बा मसा अमसुंग नुपी मसा सानोरिसिंग की हॉस्टेल स्टेट बजेट की साननब खनगनी हाइबगा लोइनना मफमसिंग असिगी नंबी सेमबी थबकसु पाइखनगनी हाइना थाजबा पिरमकी मणिपुर की मिक्सर पुरखिबा सानरोय अमसुंग कोचिंगदा कमेंडेशन सर्टिफिकेट अमदी प्लेक्सिंग यंथोपक लोइनना मयांग इम्फाल हाइगुमयुम यांगबीदा लेबा कसुराबा गांधी विद्यालय क्लासरूम निफान लाइब्रेरी अम साइंस अमसुंग क्राफ्ट ब्लॉक अमदी फमुंग चामा थागदबा गर्ल्स हॉस्टेल सु संगाकी वांगोई सब डिविजन की मखादा लेगदा फमुंग चामा की हॉस्पिटल सागतपगी थबक सु यंगसिनुदुना खुंजासिंगदा लायंग संग असि अथु मतमदा थबक हौरगनी हाइबगी थाजबा पिरमकी चीफ मिनिस्टर ऑन मयांग इम्फाल मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन की म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन असि की बेंगुन ग्राउंड उनदुना वॉलीबॉल कोर्ट अमा साबी वफम सु यंगसिनदगनी हाइकी अमरम चीफ मिनिस्टर मयांग इम्फाल लाक्तिंगी मांगवेना हिरोक्ता सागतनबा थौरांग तौरी मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की एक्सट्रैक्शन कैंप्स यंगसिनकी वफम असि हाना MTU की मखादा हिरोक इंजीनियरिंग कॉलेज ओइनबा सागतखिबनी खोंचत असिदा चीफ मिनिस्टर PWD की इंजीनियर नेशनल हाईवे की कैम्प्स असिगा सामनरिबा किलोमीटर 3 सांग लंबी कोइलास थानम खंगनकी अदुगा कैम्प असिदा चेकपन नाला अमदी फुटपाथ सिंग सेंगतनबसु खंगनकी खोंचत असिदा MTU BC ना लागिबा जुलाई अगस्त थादगी एकेडमिक सेक्शन असिगी क्लास खरा एक्सटेंशन कैंप्स असिदा फोंगबा वाफम फोंगदोकी खोंचत असिगी मनुंग चना गवर्नमेंट की बिल्डिंग द मतम खरग ओइना सलाइरक्लिबा जोरहान नवोदया विद्यालय की फिल्म यंगसिनबगा लोइना मयिसंग असिगी वजा अमसुंग महिरोइसिंग पुन्ना वारी सनकी अमसुंग स्कूल कैंपस द उचार सिंग थाकी तुंगदा चीफ मिनिस्टर ना हैरोक की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की फिल्म यंगसिनबगा लोइना हैरोक की वुमेन मार्केट सु यंगसिनकी